Omuntu ogo yareebwa abavugi ba bodaboda ashaye 12 zabushishira izuba kandi aba nibo bamanyisaho bagenzi baabo omura n'abashubuzi abeherire omwanya ogu. bari ahatiye mbuza abantu bajya ngo bano mushuma baraba mwisere baraba imamuyi batingumanya nanyo nakurebe kajya ntugambe. Ogu yashangwa Garage Street opposite na Taxi Park kandi aba bagizaho no kuronda kumugambaho kunka yabatabine. Ebyo nabirukorwa polisi yaba yakiro mwanya ogu no bantu bamwe bajyango omuntu ogu abasa kubari omushuma. Kusinzira nze nga bwenda binti omwami ono ayinza okusinzira ku nkuba gye bamukubiyemu situmanyi lwaki ali mu mbeera bw'ati naye ng'ayinza okuba nga mubbi okusinzira ku nkuba gye bamukubiyemu kuba omuntu gwabbako ebibi kale n'olaba n'embeera gy'alimu kiraga nga woga nti omuntu ayinza okuba maybe adde mubbi bubi. Amaduuka amagalaji bakyaleka mu bintu naye abasinga tulowooza kuba street kid bebasinga obutabeera benjeera nnyo muno tubanoonya busukula tesobola kukubiisawo mutabani. Abashubuzi bo bagira ngo obushumaho muri embara ebwahika bugira arenga orundi kandi hati nibenda bukirikwataho okubahwera. Okusinziira security y'embalala wano tinabaamu kuba gulugulu kuba ne wali yesterday wafiirwako omwami owa bodaboda ne bamukuba ne bamutwalako ppiki. Kati tumanyi okusinziira oba obukuumi balibongerezeemu security ebeere y'amaanyi ebe gulugulu kuba naffe twerwanako okolako bwa security naye obuzibu otukwata omuntu ng'ali mu kikolwa poliisi emuta. Aduuka barimu bingi okukira ba street kid bateere kimwe bakome bijira abashuma. Ebyona ebyahenderera omuntu ogu polisi yamutwara omu irwaro lya Mbarafaro okutunga obujanjabi oba okukyondooza ekimbiireho kuri kugenda omu maisho. Ahabwa TV West ndi Senyomo Gideon aho mu Rembo Mbar.